به تماشاوان هیجا پشت نامبره که کرد برنامه چما بردوام دیکه نکاش مل سر چارچوب قانون کو احتمال هیا و تی پایین هفته به روجوا پارلمانت ترکیه لسر و نرین میوان مهبون درباره و مجارده هر وها برس فرات انجوجو در به آنلاین تیلی برنامه مبو بريز انجو مسوز ابوكو از ود اس بي بكم جبر قوتنا بري بريا نافري اتخوازم جاردن ام ود اس بي بكن وهري داوي باسا جرينجا چارچوب قانون ديكر لي بشكل خوازم جوي علي ام اس بي بكن اجالان دا خافتنا خود يعني خاندنا کو کربو پارو کرنده وتشته de بيج ev چارچوب قانون يعني ev پیواجو استراتژی که و دمین دمکینه استراتژی که 100 سالیه دخوازه چه بيجه بیا و دورده yani بحثا چه تشتی دیگه بله yani belki bir rava dimene ki per de civaka kurda da de cefa da per giring digiritin le az barım Şam'e an bejta Rojava Kurdistan Rojava bu le Suriye'ye kerine şarjmu le Şam'e be Celal Talabani ra be işte Brez Mesut Barzani ra daxaniye ki dedi debe daxaniye xada gotine ki dedi debe az المحاطبه که دیگرمه پسکریکا کور چاره سر ببتن جبو کو ام پسکریکا کور به ریا دیالوگ ام چاره سر بکی از نخوازم شهر بکیم از نخوازم اشته کشتن چه ببن برن چه ببن yani کورت راستی ایری شابنه از به نخوازم از دبیجم دوی کو پسکریکا کورت هیا دوی کو بریا مذاکره و دموکراسی بیتن چاره سکنیم yani دانستاندنن demokratik bine bejin taçara serkere. Bena sekira bresucan bangavaziya bresucalan hayakun naha heri davida ven narxandinin xwada az barım ev muhatap diç xwera. Yani wasa bejim ev muhatap hat ditin ku ve gotini be penasa dikit bilev dikitine eşber ve az bejim ev qanun yani girinke ev xal ev astank derbaskirina ve astange ve xali girinke çünkü dema ku mirov hembere xwe muhatabe ke bibînitin mirov dikarin bu wî muhatabê ra daxwazê xwe gotinê xwe an bêjim te tiştên ku heyî ji bo ku çareserkirinê mirov dikarin bilêv bikitin û bêxetin mergetê da jî ji ber wê ez bawerim xazitin ji ber vê dixwazitin vê gotinê bilêv biketine îro ev çê bûye heker li gorey daxwanî û pênasekirina ya da bilêvkirina birêsocalan ez bawerim ew wisa dixwînime ca wekî civak ji hemû kes pêvajûyê bi germahî pêş dişopînetine yani niha belê serê gelên me pir tevle em vir jî bi ger ra dundrînin û distînin û serdana malbatê xwe dikîn û gelê di serê wan de goman heye çünkü di şuma tevlî hêviyekeye paşa rojê de em bêjin te bêhêvî heye çünkü pratika devletan Tirk rastî jî di vên 15 sala da yani ew qas civaka Kurd li ser wan bandur kire ku yani bêjin yani hani ev destê xwe da yani kevireke tiştekî teva gel bije ev kevir ev ji wan re bawer nakî ji wan bawer nakitin ji ber wan govên şêmber dixwazine gotinê şêmber dixwazine êdî bi gotina xaponaka êdî ev gel îkna nabitin ev gel nabêje wela rast tiştin hin tiştê de qewmitin teba ama tecrübeyên ku heye ku tevê tevgerê ava kirina destpêka vê tekoşîna vê tevgerê heta niha hin tecrübe jî bi dest ketine yani em bêguma em zanî li hemberê me kî ye bi ça difikiritin ça nêzîkî van mijara dibitin ew jî girîng e lêbelê em vê vekirî bêjîn ev pêvajoyekî birûmet e swasa bêjim çünkü ev du sala em bêjin te yani kuştinên ku li berçev nîne yani êdî yani darbest navên ne Kurdistanê ne em bêjin te Türkiye ev tişt girîng e
ev ji dema ku xwîn bêt sekinandin, şerbet sekinandin, ev tişt pîroz e, mirov bi vî ayî pênasî bigitin divê ku. Ama têra naketin. Yani Evet. pîrozehî baş e lêbelê têra naketin. Bele. Divê ku em vê qonûxê derbas kirin 2 sal e. Birêz Aktar me goy ev çarçove kanûn li gor wezîrê dadê dibêje wê ji 15 xalan pêk bê. Nevarokay her şend em nizanibin jî em dikarin ser van 15 xalan şîrove bikin ji ber ku dema me nîqaşê xwe dikir me digo 3 an ve 4 xal niha derbikeve piştre wê êyê ma jî bêrîn cotmê û îlonê. Lê tiştek ku wezîr par vekir balkêş bi goj û 15 xalan ew pêk bê. Wed nirxandinê xwe de we got eger 15 xale problem heye. Çima problem heye? Yani Bir ver bakalım tema şöyle yapalım. hatta anka serçe tenik aşkını mesela. Salik size değil. Demek ki pek yok. Fesker o çek berda. İşte o çek berda kesin endam pek ne pek zane kesin bir endam te pek te suçlar kirin ko girtine kesin o ceza var. Kesin bu le koçber bu ne elvedine. Bu hami ko vegar nava civake karmın siyaseti bikin o relvan ve bu zagon kiti xostun nefsu. Yatmış. ويا تدخل جي سي خلاص تكاري ويا تعريف ki o zagon derken. Kama fazla halta beşse ve şakayı demek ki şart düzenledi ben. Gor şarta tegire day. Öyle girdi. Bunu bu tecrübeyi xwe vetiştirmişsiniz. Bawarınız bırak bu demek ki direj u dinava daraz edene. Ve devlet icnasıkım. Gor xwe ve devlet icnasıkım. Gor xwe nasıkım. Tişi bu xandiye zanım biavi nasıkım. Tişi vatı seremeci. Viçil salevi davet edeceğim bezanım. Lebeli Gava govea vere gotum beje ki fazla xala pekti demek ki ev kebeje. Gogu gotna ki em prosese girdi maşinin. Olgor ve prosese em zagon ki darxan. Em bejin nabara 10,000 10,000 darxılsın. Lebele çu gotum medadga paşa go ki müvekkili metin suçlarken ki go ki ev zagon tane jibo ajanı devleti. Yani cezber kesin o bürokrati kesin spora gozari devleti vaatne vazifedar jibo vane. Yani kesin nav devleti de vaatne vazifedar jibo vane ve zakonu darxısiye kesin kana gelek müvekkili me go parlamenter bun döye demek çubuğun ambejin kandili evditin be raydarın pekkira detin bun go jali devleti viyat dağıt zanin o duhasın ki devlet duhasın ki ko her mesaj bigijwan jwedri mesaj veresen ne o dvedri de gaferin abetine jwoy hatu gotne hami hatu suçlar kın jwoy hatu suçlar kın gerek siyasetmeden hatu suçlar kın jwoy hatu kesi goçun vedri jwoy hatu suçlar kın hatu ceza kırıcı berbi bu beje ki am veza gonedan duhazın kesi god veda vazife bikir amejin heyeta imrali yani amejin komisyonda kesi yazi grubeki çavder mecbur abi yani mümkün avsa koyanak ama amejin tişe bir abi kesi god vedna berida cigirte hamiya جالي جزاي حقوقي جوه كرياري خون اكونين يعني مسؤول نين تكاري ويجي تكاري ويزا قونه ده بخالك تكاري تعرف بكي بله حوجه fazla خلاناك fazla خال مثلا fazla خلا ادان زير زبر بك بيجي كي بيجي gor tişe ataya bakın bيجي ki seride de 5 خورا اداره devlet tişe god bيجي جوه tişe god darxın yani جوه digijim encam ekim o demek ki Grubu me gotun ki evke evlehi dibejin evke parasını wezareta parasını dibejin şu dibe evke ev dibe gava jali var radar var ve govern tespitini var raportu o istihbarat mite jali mite var govana var tespitin ihtimal ki mezunu sayed ve zakonda peşe beje ki dibe vere ben afkınıcı ya beje package bu yani afkını beje ki ya lugorsale ki meriyet edemine var afkını o fasik ki var raportu var sen de kapka bir şey ve pek bu kadar berjer var. Öbece ki kesek o endam evben o dahili şereki çektar ne bu? Ama ne varın ona varın bertane. Kesene ka bir şartı varın ya cezayı var kemkin. Ceza kem verirsin ne? Demek ki ve ihtimale be. Her ihtimal ki var ihtimal ki tişek kahvet batma gotun kırım fazla kala. Bu işe tişek ise de şeyler nakbe. Ve şartı ihtimal ki didese dadgehi. Demek de ihtimal ne? Demek ki ceza ne diyecek? Demek ceza kemci bir deki. Gava gol ve gore böyle derecekin dadge tişek od aleyh da böyle beşis ver. Lugora kefa dadge heber gol kanata ve nabe. De mesele vihavida jareki endamtiya ve reksine oraya go fazikli diğer suç dahi. Demek ki kesik ücreti suçlarken nay cezakır. Ya kuteyi bir kreft işte. Kesip ya rey gotul be ve ki kardeş. Şu işit be çe evreksinde be çe. Sen abi hocanın beşit be medev şer'e çekleri berda. Ama di şer nakit. Em duhazın ki mafi xo buraya siyaseti buraya
bazın sivil o demokratik bu kalbin. Kesi ko usat beji. Gotici erekirna devletiye erekirna aviye. Demek ki kabul kir. Ve komisyon avat ke hevditin adbetine bir abi. Meci kesi tişikine kal balkeş bejim. Doroje ki da dadge. Gelek kesi siyaset medare ko berday bun doza komani da der hakkı wanda kada hakirna der ve velat rakır. Şerik rakır. Bu ko sala çuyi ko levke merasima sembolika çekperdana pekkeda ko dahali vedrevin ko haran vedre karmın vedre hazır. Bê ku pêwîstî bi qanûnekê be dadgeh tena kar bigire bilû rakir. Evet, dadgeh rakır kontrol bana adli rakır hamiye. Be daxwaz ki be talep ki rakır. Berxwa rakır. Gava ko tutiş ki devlet bu khaz ha. İktidar gava ko bu khaz karı yap. Jber ve ekici. Tebe gotiye. Peki tercih niyet kireç vereyra. Ew jî demek ki min dev çek berda. Ez êdî çek kar naynim. Raydarên PKK ya jî raydarên berên bêjin ki îro go PKK ne bîn abi. Everi demek ki eğer ev peyvajon nemeşeci em dîsa jnû va dest şerê çekdarî nakin. Erê. Veya tek got. Veya tişek kanca. Veya tişek kıymete göre. Mer kıymet de ya. Jber çet be jîro peyva. Be kararı Xudaya em peyve kararı xuna. Gor kararı xujam jîro peyva dest şerê çekdarî nakin hem ber Türkiye şerekî nakin. Daxwaza te ne bû te nedgo heta li serê çiya çek destê tedbiranîn be were bajar siyaset eşxo Herî her tim vê tiştê daxwaz kir. ve sloganekî bû Ankarê. sloganekî Tirkî sloganekî ya mecim Kurdîka ve gerîn belki heta çi serê çi were bajar şo siyaset tepke te vê digo ev jî îrade nîşan be ki ev jî medev çek haberda em were siyaset tepke ji bu te çi bikî siyaset girdiği da zindan kestik kare siyaset ki gerçi reavi vekki ki bir şekilde evleyi var. Edüya seri da bejim bine yedisam khat dikir. Eğer kesi ko çek berdana verin. Tuvan be rumet bikise evet ne bu. Yani şekil poşmanı bile peşavi. Bejaz poşman ve loma zat mı yavi. Eşxo ankahi havcanat ki havcı zagon kan nunake. Dem partî vê tiştê demek dirêj anî ziman lê niha sanki tu vê tiştê li hev kirine û tu vê tiştekê bêvî rengî zagon tune be. Kim hevi dikim ki usa. Divê şeklê xuyat ke. Usa be. Ko be ne kune. Problem ki nu dernek ve peşamı. Le ev ki yani şey bejim. Yani dve gotin ki dve rakına kevre qrase armacan avetine. İja alametin le qısne. Le ev jecid ben ki fazla kalbe direj be zagon kat direj alameti befeyde kirnej ber. Dekan biner. Evet çi derbikeve. Belê. Brezir fatronî her wiha dibêjin erê 15 xale lê giringiyek wandê jî heye. Dibêjin ew ê di 15 tebaxê de bê parlamentoyê. Erê bê komisyona hukukê li wê bê şîrovekirin di 15 tebaxê taybet wê rojê bilêv dikin dibêjin ew bê parlamentoyê û bê erêkirin bi bezagon. Giringe 15 tebaxê heye ji ber ku PKK 1984 de wê rojê dest bi şerê çekdarî kiriye wek awayeke sembolîk dibêjin ew vê rojê bipejirîne hikûmet û di wê rojê de ji parlamentoyê derbas bike. Çima mühim ew roj? Yani birastî kevne şopiye kevê devletê heye. Yani dixwaze biyer û qewmînê ku dîrokê de pêk hatine eğer li gorî xwe serkeftin bihesibîne û gelê din jî bêrûmet bike piçûk bixîne van tişta dike û kiriye. Mesela 29 Hezîrana 1925 darvekirina Şêx Seîdê Kal û 47 hevalê wî. Darzanina Birêz Öcalan ewil di 29 Hezîranê de hat kirin. Evet. Belê. Ew biryar hat girtin. Yani dikevne şopiya vê devletê de ev tişt hene. Lê belê eger ku tiştekî wiha bibe ev ne li gorî giringî û ne li gorî rihê vê pêvajoye. Divê niha di navbera devletê û tevgera azadiya gelê Kurd de di kesetiya Birêz Öcalan de hev dîtinek tê kirin. Tê gotin ku em ê ew ê rûpelek nû spî were vekirin. Gotinê ku wisa tên kirin jî ji aliyê devletê ve jî bi rastî tê gotin. Hema mirov dibe ku hindik maye bêjin em ê lêborînê bixwazin. Yani ji xwe ev înkara ku li ser gelê Kurd hatiye meşandin, ev qirkirinê ku bi serê gelê Kurd de hatine,
براستی اگر که دوان قانون دا گاوا سر راست کرن چه به او بخوا دولت به پاردون yani ev man ev vate devlet dibece ki min şaşi kir hatta 103 sala yani şu komara Türkiye avabuna komara hatta nave demi behasbin 103 sala min hemu mafu azadi hemu ambejin nirx hurumetin nasnameyi min hemu inkar kir lebele ez min dit ki mişaşi kiriye ez ne kan van zaguna da sera rast kirne çetkim u van mafanji iadet kim ve itibareci iadet kim ev teve vate lebele pirsa ku vekir de pazde tabahede jiber ku em bejin gelê Kurd hatiye inkar kirin tune hatiye hesbandin û ev roj jî were hilbijartin ne li gorî rehevê pêvajoyê gerek yani pêwîst e nekirin ev ji bo navê yani em dikarin bêjin tiştê ku li vê pêvajoyê tê niha tiştê ku divan pazdeh xalê ku tê gotin em hîn nizanin pazdeh xale lê pazdeh xalê ku tê gotin divana hemiyan de bi dorê hemû tiştên yani sedemên ku bûne bingeha şerê 5 salê dawî van sedema xal bi xal ji holê werin rakirin ew sedema ku çawa ku birêz Aktar jî got slogana wana bi salan ne ku dibêjin dişûne ku li çiya şer dikin bila werin deştê ya jî li bajaran siyasetê bikin yani gava ku gotin ev be divê pêdivî pêwistiya vê gotinê zî bi cî bê eger ku bi cî neyê êdî wê bawer em mehane em qala qanehkirin îxnakirin û baweriya gel ya jî îxnakirina gel ab ji bo ku vê pêvajoyê baweriyê bînin me çi got me got yani dema ku vê pêvajoyê dest pê kir baweriya gel em bêjin ji sedî heştê bû Anha jî ji ber dewlet giran tev digere ew rêje daketiye 5-6 em bizivirin ka aliyê Avrupayê yani kesên ku li wê dira diasporayê dijîn çixa baweriya xwe bi vê peşnime kanûnê tînin ez dixwazim ev ji birêz encû bipirsim ji ber ku demeke dirêje li wê dirayê û diasporeke mezin hala Avrupayê çêbû yani Kurd hejmara wan gelkî li derve ne di sürgûnê ne ihtimalek ku piştî ev çarçovezagon gelek kes vegere û amadekariyê dike ez biwerim nahê vê kîş çêbûye di nava civaka Kurdiyê li sürgûnê de ne birêz encû ez dixwazim yani ev piçek çavderiyê we bigirim yani kesên hûn pêr wan diaxivin deru dorê we ê ku li sürgûnê ne li ji vê çarçovezagonê çi hêvî dikin û li bendena ku bi lez û bez vegerin welêt بێگومان ئەم بێژن تە هێویەوەن هەرتم هەبوون یعنی هەرتم دهێلا چارەسەرکردنێدا demên dawî de gevştir بێتن هێویەوان هەبوون لێبەلێ گومانێ وان ژی هێویەوان پترترن وەسا بەکێری بێژینە یعنی بێ باوەریە وان نەژ تەبگەرە ji devleta Tirkî zêdetir e mirov dema ku dikit ya çünkü ev 2 salane gavên ku em bêjin te wekî gavên şêmber بناویتن یکم جبو گل هم اکناب بتن هم قانح بتن یعنی حقیقتا به وجوه کی یعنی بر پرسکری که کورچاره سر بتن به وجوه کی به به دمشتن اف هستن او گل دا چه نبویه هستن دیتری دوان دا ایدی بونه یا چی de qawmetin çi çê dibitin tamam tiştmiş hen tiştil tenî qaşkirin danistandin hene lêbele gel û Çîne yani wan yani yê divê derê da em ê destkeviye me Çîne em ê çi bi destkevin mijar ne em ku em vegerin bijin te işte ev salan em sürgünê de em vegerin welatê xwe ya pêşam evan astanka rakirin ne esasê vê mijarê ne ev xal pir hêsane ne ji ber wê tabii bigom vegera me girînke lêbelê esas nasnama Kurd e zimanê Kurd e yê bê naskirin newê naskirinê
بوی نزدیک بتن پر نقاشی تنکرن تابی باوریا وان به تفگیرا وان هیا به سروکی وان هیا او خاله کی دیتریه مجاله کی جدایه اللي بالي براتيكا دولتي كان نشوبيا دولتي دا راستي اوقاس باوریا گلی کل هاتناش کنادم به گاون خواه به سکن خواه به گوتن خواه جنهاجی گوتن انوان دا همو تلویزیون دی وای که بیشن تا زمینا به پسکره که کور چارا سر بکتن بلی گوره وان گوتن خواه ناکن تاو ناگرن هیش پیوا ترور بکارتینن هیش ام بیشن تا gefal gele kurdikine gefal bejim te tevgera kurdikine edivek o ev zaman ji hore darabitine yani mesela destpêkê dema ku pêvajû destpêkire em bêjin Bahçeli çi got bila Öcalan bêtin Birêz Öcalan bila bêtin di meclisê da biryara feskirina PKK biditin û li vê derê siyaseta xwe dikitin li Ankara parlamentoyê da یا گلو اف جهبه تانه دما کو یعنی دوی کش به راجه نویتن خاره یعنی یه برزو جلان بیت مجلسی دا یه گوتنه خود با آزاد بکتن آنه یعنی آنجی برزو جلان یه به تفگر خورا به گل خورا به چپمنی را کتکارن چپمنی را یه به آزاد هفدیتنا پی بکن یه آن بجمته hayatın ditire cüda şandın cüdatır ye hevditina pek binetin anne zemine ki bu sahava bu betanne Dibe çarşıve zagoni da daha nikaş لسر تکرن yani درباره Öcalan'ın Igor ama yani tişteki bütün ebedivejin salana bale yeko salana da Avrupa'da siyasete peş dexin tekoşina ve siyasete ki peşenge ve siyasete diken بخوا باورن تفگیر خوا باورن ام بیشن تا سکن خوا تکوشینا خوا جی باورن و هر دا پسکریک تونه به سروکی خوا جی باورن اما حیاکو گاوین شنبر نوین پر واسه ام بیشن تا بهستن بالاوالا بهستن کو پیش روژه دا بیش کاستن و که مثلا 2013 دا ملناف جواکی دا مگو اف پسکریک و جاره تقاسی به چاره سر کرن و ادیم زاروکی و ناین پشتن و ادی زاروکی و ناچن سرچیا لهمبر دولت ترک مشهر بکتن به جمال و در بکبتن ای اف پسکره که به چاره سر کرن ما هستن وسان اف گلدا پیدا کرن پشتی 2 سالا پیواجو خراب بو جبری خرابتر چه بو وی دمشکستنه که پرمازن اف گلدا پیدا بو جبروی جی هنه که çav vaki peyva terkit ve temkinli neziki ve müjarede bittine gel ve derece busana ama bendavari anji hey. Naha ne bir rengi siyaseta Kürt biyawe? Siyaseta Kürt naha biçek biusa neznabe peyvajoy. Yan? Yani li gorey çam film nekir. Yani siyaseta Kürt ki unde bejin ya biçek biusa hinek nez peyvajoy dibin ليش باكو تشيكو هاتيه جين هي سنة 2013 ميناكي بفي رنجي هذا اري بيواجو خودي لدار ديكيفن لي بوسك دما كود غوتران ديكين غاودا فيجن هيدي تفديگر يعني برياركي هاتا داوين برياركي هاتا داوي pergala كل اوروبا بسالانه تم مشاندن يا pergal چرچه به چينه بتن يبيت گوهرتن بريارا esasata girtin. Qonaxan günü hata dest bekirin. Ya serve qonaxı li serve pergale bim bet meşandın. Li bele em bejin te her tiş qandiya meş daş her tişti berdan nine. Yani çıkaz amadekariye çareseriye jihab ev qas amadekariyen bevajuye ki ditirin jihaya yani. Mirofe jih vekiri ve bejitin yani. ساعت خوش بريز اكتر ما بس 15 خالان كرم بشكل سروي راوستن بريز طيب تمام ده خافتنا خود دبيجه رپورتاج کودایی ده دبی پیش نمزاگون به پارلمانتو ده 15 طبقه بلیونا که هن عالی بلیو دکن دبی طبقه دبی پارلمانتو دیلون ده بک به قانون پیش نم قانون که اقاس بلز و بز در بک وجه پارلمانتوی تیر به تیر و تجربه انگو دوباره حقوقی دست دبیجم اوی کیماسیان بخور بینه کیماسیان جدی و مزن چه کجبر کم چه بحثا پروبلم 3 سالی دکن
bira bi lez û bez çareser bibe lê dema zagonekê bê amadekirin ew qas bi lez bûn problemê xwe re nayne Peki em da herkes 500 sal em her 100 sal peşi. beriya jê ne Lozan'da da İsmet Paşa Lozan'da da tkeve tengasiyim. Devletin Avrupa'yı kodev ki dışarıda bunu bejin İngiltere, Fransa bir havi niyete kavan heye gol Kürdistan otonomiki habere bakın bej duasın. Türkiye'den beri verat be. Şu parlamento dışında Mustafa Kemal parlamentoya Kürtler bejin ki bu bejin ki İsmet Paşa meclis temsil dike bir havi name bişini cevkera şu konferansa Lozan'da bir bu baş. Derken hatta Hasan Hayri de akaftin kitket parlamentoda Mustafa Kemal de dertler piyav çepkalıydı. Hatta ciye xudu pengize razbe piyaji. Jerde bece sibero de cile xoy cilu belge xo vere parlamentoy. Evci şalu şaplık ki Hasan Hayri parlamenteri dersime evedemi. Çubu daviya ve meselede Lozan'ı Kürdistan diperçe bu çarperçe beyvera. Bu çarperçe. Çağı bu. Pişti Lozan'ı der hakkı Kürt'ta çima fikri hatırlansın. salvegera Lozan'ı bir hayvat malihatine baş mı bir Peki Çağatseri Hasan Hayri de Hazar Nesudu 25 yani tek şuyuna Sereltan'a Hazar Nesudu 25 da Hasan Hayri cihat Kürt'ün العزة دادگاه استقلال بینایی دا و belki hatta ve cilu belge okul korku bir viz hatta suçlarken hatta dar vekil hazır mesela bir süreçte hatta vekil viajı diroke de viazan sasal bir viajı teserim ha be beş ha yekçe ve nika ilo de bejin ki de ki probleme ke bu ke Mun baver bikin bu navnas bu zaman garantiya ve o bine hukuki da bine teminatı ki xabatı ki usatne. Yani xabatı ki devleti usatne irointne. Seri da gavad bejun çima tbeşti beji pevajok itne. Jalki binavkirin ne bekebe. Da 1915 da pevajoya çareserkine bir havi her du aliyeci binavkir ya. Nafkır ne olmak bu? İrot şiddet devlet belki Türkiye beter olur ya beter kırna Türkiye. Bir nafkır. Ali peki belki oktubeşet belki prosesa aşçı üç vaka demokratik bir nafkır. Her du Ali her juda nafkır. Heci iroinci hem serokomat o hem radar MHP mecbuk bahçeli bir havi nafkır. Belki FP vajo gam tedane beter kırna Türkiye om yekitiya xo biha batken jbuji gafe go icap kem ve gafa var nafet çine man gafa cari kektiben ki bravo bre peki ki gerevene gel seri de herkes kala mafya hivit ki kala mafya hivina ayıkın dedi bir sadek otune bir abi tiş uzatne dven ki statü gibi öjans evjitne dvedatne bir abi dvedatne akate gotne ne ditiyej böyle bir tişte gote gotun navaca bakire am ser nave on tişte gotme gotne bir abi bejin Vakine kaçtı belki kesekin ki hem de kize istifade bikin. Bu bir yapıyat ki. Çünduna hatırlıyor biz sinirler hebe yani ev kıyad. Gava veya temte gotne hiçbir evet bejim. Gava fazla kalbeş vetirsin. Demek ki şart şurt diye bir peş yavan. Herkesi bir yapıte gotne. Eğer dilok pa olam dilok ve karan siyasete seri Hasan Hayri ve resene mecbur çıkıyor. Sokuyat ki. Ve seri mecbur. İro aynı vakam drapşa sal verene bitişeki yok. Kürt iro Kürden sal verene. Yani Daesh yarın, bejin rehistin bun dinetitne, dünyaya rave bune, dünya manaske bitişikli kapıyavi. İro fayda mezne ve ki yani Kürdeyeti ki nu derketi hole, ev ya edip rehistina bir partiya bir seroka bir evka paş fanaçe. Yani böyle paş fanaçe. Yani o hamu amirovun, demek ki halati bikin, demek şaşiti bikin falan. İro Armanca devlet eşiğe devlet tübeşik ki devlet peşiği koçu seri davulda go seri bilin rast beşin siyaseta Kürtçi raya geçtiğira vekili zamanki vekili ne hatta gotun ki tane lüvedrel bakuri Kürdistan'ı ne peki ki o devlete da ve proses ki meyveler meşaben peki hufes ki o çek verdi Rojavan'ın naviyede paşa gotun Rojava için naviyede İroysa koyat ki asıl Armanca devleti Kürt kolu Rojava Kürdistan'ın da bu kod istatü ki
Hatun yerine var. Yani kes kanca bana loma çendi yani herkes gotna gava bahçeli dubare dike te gotne mamusta jibsta go mugo maşeveki rabot khavundi teseres ve rabot wala men hakil kurda kriye ma fe on bekriye ma fe on kabul bikin. Tişik bir saat beje nazman ma beje. Bahçelici Erdoğancı vekili kararında devlet hamu lpey çoğun beje. ری بخشی دخونه خدا ندیلی مثل کنجکتورا نهاجی یا الهرم Konjonktüre aha konjonktüre ha tişik ne kabeje. اف تسریل نکر کو باویجه Dikkat tabi. Beji çavet beşin. Meclis sloganı mehanet. Yek tu dosse, yek tu terna kısse çar Kürdistan. Ne be sloganı dikkat davet be sloganı. Be adam işte. Em becim başvuru Kürdistan'ı federasyonu. Rojava Kürdistan'ı herhangi otonom çep buna. Evet bu kadar statük. Ve çay Kürder gol bakuriye roşalat evlat kolle biner ne beşin ki ilvedre bu kadar statük ne emci kadar statük ya şimdi mafya verin nasin. Bunu garanti kirin. Bir abi. Ve motivasyon içetkin, moral kizman içetkin. Gava govea paş var. Or Rojava Kürdistan'ı ilo bir abi. Joe paş var gafte avetine. Kiçit beje bera beje. İrol ve abi devçi statü hatiye berdane. Kez daha fazla statü ki nakır bitti. Ne beçe ya ne de peçe abi. Demek ki ama entegrasyon ekmeşini çabuk demek ki vali okey rayadarın bacarımı bırak kurtmu van okun. Ve do karaçıtkının hatın levke Rojava Kürdistan'ı zankoya okey zaninga kamıştı şikotan kamıştı belki vakredin yani zaninga kineka vakredin o dve entegre haseke vakredin o lvedre yok ve çabuk bu şekilde entegre bir abi çabuk entegre bir abi perverdeye bir zaman ekudiyor abi bir zaman Arabi perverdeye zaninga ve çi ve paşveşunu ki yani tişeki deskeftiyetle işte sete dişemay bir abi. İro gişti ve armancı, devlet gişti ve armancı. Pişti ve saati o gişti ve armancı edi evke kavitine ki. Derdeki bir o çiçek berdane o vegaravan tine ki. Devlet daha zor fazla pe var. Tişeki de peşe. Siyasete legal müdahale ki lekir. Daha zor şazda da gelek siyaset müdahale ve Ferhat Emci'yi de embermeye evcite de hatın girti ve şebeki de. Hatın cezakının bir salandı girtiğinde hiç ki şu an şu an Mecnun Demirtaş o figen yüksek tak hiç girtiğinde bir abi dersler girtiğinde. Ve varan gerekesine katın girtin. Çavat bece. Girti. En kaç relo an bekinin gotu ve tedit kirin goverin cezakının evci koçber bu. Kese girsayı kim mezin siyasetmelerin Kürt ya ketin girtiğinde ya koçber bu. Şimat peşi emacı gerekes ya oktursun ya siyaset edi çıkarçup kals bu. Vak böyle emreji çağda kodi erk neyim bu. Junu vatı ki siyaset ki nuna da afranda. İroj berbe. Beni dışarıdır basıyor. İro rayadan demed bejin ki em bra okey çavdar şey. Hayratı dışarı böyle bir gottan çek işte teseri de bu gottan. İro ne gotti. İşte tejin brof tecrübe jvetxya. Belki tişek usa çek. İro ne yani. Eve gruba çavda daha zor sezda da bu. Daha zor çarda da. Ne demek ya? Öyle bizim. Mücarektinci gotti. Ev gruba go çavdar çek bu ecek şu an bundan veranda bu. Hem de caracı ya pişti de caracı. Narazı buna hükümet ya. Bu narazı buna bir şey. Bu ne çözeri? Teşekkür ederim. Persek me dije buj bora leze peşe persem brez fatroni az devam kim txazım. Gülistan koşi da xaftına xoda brez roni de beje siyaset ve cesaret ve cesaret te bigere ji qalib xuye kevnar dur bikeve edi her wahad be de qada siyaset ya Ankara'da ev cure cesaret o zaman ki nuheye de pediviya bitişte heye o penga ve berb açtı ki mayinde ve de be cesaret te bigere ku penga ve ke rele ber açtı ki mayinde ve bike Çima banga siyaset dike ku siyaset Ankara de bir cesaret bigere brez Gülistan koşi. Yani biraz Gülistan kılıç koşi yetişti beje o hemiye tevahıya civak ejdi beje o kesin ku pevajo dişopinin Revşenbirci o kes siyasetmedarci herkes de beje ku jiboy ku bavariye ki be açtiye ki mayinde çe bebe pevesti begaven verek he. Gerek İşte gavek verekne ne? Yani kraşke bu hada hükümet. Yani çalışanlar ki bir firengi der bu. Na yani gaven verek evet gaven verek madem ki ve pevajoek despedike de encama hevditina da müzakere yanda salu nivl payxa hist ve pevajoek nu despedike yani ev hevi bendavariyen civaki gerek ben
bersivandin. Gerek ew bên pêşwazî kirin. Çi ne hêvî tiştê ku baweriya gel bi vê pêvajoyê zêde bike, bilind bike çi ne? Pêwîst e van siyasetmedarê me ku anha em bêjin Selahattin Demirtaş 10 sala zêdetir girtiye. û her wiha bi hezaran kesên ku ji endamtiya rêxistinê girtîne. Saleke müzakere tê kirin, hevdîtin tê kirin ku êdî rêxistinê çek daniye, çek li ortêtine eger ku kesên çek berdin, çek deynin, danîne di navbera endamê rêxistinê de jî, di navbera siyasetmedara jî na eviya wê şertê ew ê bijiyaniye lê ev naniye kategorize kirin çê bibe ev nayê qebûl kirin. Niha hêvî bendewariyê civakê çi ne? Awa Birêz Ferhat Encû li Ewropayê û bi hezaran kesên mînawî. Em hemû nelbendêne ku hemû siyasetmedarên Kurd vegerin welatê xwe li vê derê çawa ku em dibêjin dişûna çek de bira siyaset bêkirin. Kesên ku ji ber zext û zor û em bêjin cezayan mecburê koçberiyê bûne çûne Ewropa jî pêwîst e werin bikevin nav siyasetê. Siyasetê karibin bikin. Lêbelê eger qanûn derkeve erê bira çek deynin. Erê problemekê dijî mesela kesê ku vegere mesela bûkî Birêz Ferhat Encû dema vegeriyan welat li vê dere bes tişek em behsa demokrasiyê bikin ne huquqê serbixweyê daraz ne qadekê demokratîk heye li Tirkiye ew ê çawa siyasetê bi rêve bibin kan Birêz Encû pirsin Birêz Encû hema vegeriyan welat we dest bi siyasetê kir ê rewşa Tirkiye diya yani rewş neguheriye erê çarşêve qanûn derdikeve lê rewşa li welêt neguheriye yani darazna serbixweyê karûbarê antîdemokratîk hêj berdewam dike rewşeke normal niha li Tirkiye nîne divê rewşeke wiha de vegera kesên li Sûrgûrê wê bikaribin karê xwe siyasetê bi rêk û pêk bawek azad bi rêve bibin. Yani min destpêkê min gotinê xwe da jî axiftinê xwe da jî îna ziman. Mesele ne ku em vegerîn. Vegera me yê li ser çi zemîn bitin. Mesele mijar ji ew e. Yani ew zemîn çi ye? Besa wî zemînê bikin ya ew bilgeh çi ye? Erê. Ew zemîn demokrasî ye. Ew zemîn naskirina nasnama Kurdan e. Naskirina Kurdan e têkoşîna Kurdan e. Yani ev zemîn eger ev zemîn avan nebitin vegera me vala ye. Yani bên wê dere em dîsa bi heman gotina bi heman zixta rastî hemû bibîne yani em yani me çi ji vî halî zanî û me çi kerê xwe kir me çi ji kerê xwe daxist yani wisa nêzîkî dibitin ji ber wê Birêz Öcalan di destpêkê de got belkî piştî daxuya 27 Şubatê yani tedî piştî daxuyaniyê rehmetî Sirê Sûriyê Îran gotinekî got divê ku zemîna huquqî bê tavakere. Ew zemîn çi divê soz tinê soz ne yani di magazagona xwe da di qanûnên xwe da yani Kurd tê siyasetê bikin biriya demokrasiyê yê gotinên xwe û hestê xwe darxwazê xwe bînin ziman. Ew rastî êdî çû êrîşa û astengiya nawêtin. Divê ku ev tevahî di magazagonên Tirkiyeyê derbas bibine yani bi vî awêtin. Tabii ji bo guhartinan gelek tişt hene. Mesela em bêjin di stadyoya da Birêz Axtar heye xweqnas e ew çêtir zanitin. Yani wekî pênasakirina dewleta Tirk terorla mücadele kanûnû yani ev ji holê da nerabitin piskirêk çareser nabitin tinê yani piskirêk ne tinê piskirêka Kurdan e ku Türkiye yani piskirêka gelên Tirkan jî û piskirêkan gelên dîtirê jî baweriyên dîtirê ye jî ew ê çi rewşê dabin yani ji bo ku zemîna demokrasiyê bêt avakirin divê ku gav bên avêtin heye ku demokrasiyê li Tirkiye avan nebitin em nikarin qala piskirêka meseleya Kurda bikin qala darxwazên Kurda bikin ji ber wê em destpêkê dibêjin divê ku demokrasî li hebitin ku da ku em siyasetekî azad bidin meşandin gerev nebin nabitine.
Yani ev tişte ku baksa demokrasi dikin ihtimal ev beylen pişre yani beş çarşıve kanun der bike ve hangi xal bir çarşıve kanun der cih bigre pişre belki payızı ya da sala be henek tiş bu herhalde Türkiye yani ihtimalin sinyalin bir rengi koyar ki her iki hem bir tişte bir yani hen aliyen nezi hükümeti bir tiştetiniz madde nevesinin yani dibejin madde ne hadar bike ve yen majı ve jot meyde payızı der bike ve li duvarı demokrasi de hatta natışta ki berbeşe mene bir istiye jali hükümeti mesela duvarı mafi gele kurde duvarı mafi civaka Türkiye'de tişte ki tüne unayın zaman باور که دشکی وسط نه ده سری حکمت ده اشتنه کسی که سروی ناوی دی بیشین جراس نبیشنش کرداره او کردات قابل نمیشه از آنم کی جم تبج زانو نو کی نه یکود نزی حکمت نه یکود نویسین ویاد بیاوی من ایرو هی اوکی کی مای ایران دبن کی اوکا جای پی گویجه و کاتینا اوکی نو دانه parti ki nu avakın damazrandı derbaş vedrebun tebe اوکی بکن دبی مافهمانه نپار اوکی دستاینه او اجراکن parlamentoy vans darasın spero gitmem çeve ka bir demokratik bunu mu yatışın hatta irote şekline kod ve bazda halida yak şey evet de zagona اوکی da zagona şaradari de gördün ki çebke ev halako kayyum tetayin ki ne vecra keşfedir teşekkür sayı bir çarşıve zagun da yani tene teşekkür zam sayı ihtimal hep تسيكني كاكو دراك بهذا كيجعلي ديمقراطيكون وبيش تفهر تسيكي دفي زاغون ده هي سنه sinyalek naha tüne سيناري كان هاتنا بتشكي وسخ هذيك Peki biraz aktar بله ما مجار چیه و پازده خواهش بود چینه تنه وگرا işte peki ki on vegera ام میه یکو يا كسي جو بيجن demek برا ki yani haker ev zemin evet avakirin ya çava yani ev yani binerin mesela bir tabi ha astangi liser endamın peki ki pela bilinda هناك نقاش السروية أو فجرن نفجرن جاكي دتري قارن بيجن نجين يعني جهلا ما بد بيجن دبيكو فجرنا يعني درخواست ديوابي هكر زمين أو زمين أو نبتن يتشوا فجرنا زمین روانه به نه بگیره ایت بین کی دولت گیشت ارمانجا خو پیش گو Yani- ویزا ارمانجا خو احتیاجا وگر و نفگره تونیه احتیاجا کبی بساتنه لگور احتیاجا خو تاین کبیا اد بیم yani Kürdeki az bir havi guman barım kesi ki şık dilem daha iyi ki ad bime ne bavarım ne Çava gişti bavarım Armanca xo, Armanca uçu bu. devlet armancavi gol evkel rojava Kürden bu kodi statük Gişt bir Armancı? Gişt bir armancı biz gişt bir armancı edi havcana ki PKK edi adamın PKK vegarım ben ne vegaram lugormen adbed binim tice god binim tice koyinum le bele heki kesi ana şirovadik lugora xo imkanım navci bikin havcana ki kese go evke xo borjina xo Kürdün le nav AKP cigirtme emtevcid zanwana ser medya sosyal o CNK ambejin edi timi her od nefsini kese go tişekine kaji bina mej kese bina guman bina zaman erişemanj dikin de çava verdi be timi tişar duxazi hayır vallahi şer na xazım ez bir dehan sale kese ki god bem ki bira çek ravasın edi şara çekleri ne meşe kese ki savet parizm çava bu xazım ki go junu va şer dest bebke از وین را خودم لبلی جبو سببش دست بکرنا شرجی گره رابط جورته گرم ویج به مسئله نکاش بکن مسئله کیمه درد کیمه امی درد خوب این زمانه جبو چه میبینی زمانه میبینی کی ته زمینه کی دموکراتیک آوابه کی برای توجید به کی ام بخوازن مجال نامن زمین کی جمر آوابه بکن املو اکثر و زمینی کو کارمان سیاست بکن از وگرم سیاست بکن نکم اوید اینسیاتیفم دا لبلی کسی کو جوه mesele, koçver buna, mecbur buna goharın belat ki ne kadışın, karmın ko şeklik evleyi vegar, o beni teminat eda mahveman ki karmın siyaset yapın. Ne mecbur odlar makazagone da nazdama Kürdan asbı ki. Şu ve ana ki, düzanı ve ana ki. Havcayız ne ki eroy. Junuba Kürt ev nu bükün. Reykini kavdin berko. Leve göre tek koşuna kummeşin. Öbecin kürsayı mesne bemeşin, eme protesto okuldar bükün, eme siyaset okul geç bükün. اما شهرداری خدا به شکل که نکا هنگی مافی خو ام برای شهرداری ام کاربین کارن و همه سیاست نف سیاست ده کرد کارن خدا نو بافرین تیرا وان میجی وانجه تیرا تجربه وانجه yani spor mecene, akademisyen mecene, zanay mecene, gelek kesene dvi mesele sere xo beşinin o tişin nu bin noli ve mümküne lebeni niyet mühim de meselede am de ki peşi ya
برایان من خوشکیم من مروفیم من اقربیم من ایرو چک گرتن دسته خو چکات بیم درجه بردا هم دو خواستم به شکلی که اولی و نیم رومت کردن وگرن نافجواکی داخواسته جواک کرتنینه اما همه افنینه وید خواست چیکینه کم نگوتیه مجبورا گوت ویجی بجینه نی ویچ قالت پیواجو کشمار نکن برا نین گوتنه جبر وی جانات بیجم سیاست مدار می کسی کو انکی وظیفهش بکارتین اکلیک مانیپله نکنه جواکی را تشی گوتنه به کو هبه هیویدار نینن مثلا خو بیجن راست بیجن کی ویا اشکره بکن دشیفره بکن بیجن کی والا بیاوی ل رادار حکومت بخو دولت بخو و اب کارناینه گاف نبیجن مسئله دا چما آرمانجا دولت تانی روجاوا از نکدوی مجرد او نبوم یعنی خانه نبوم چما آرمانجا دولت تانی روجاوا و دستکفتین کردین روجاوا به یعنی نخواز کل وی درا شرک چکداری بدایی به الهمبر ولاتی بدایی به کسی چک دستی وانه وگره ولات جبو ویج بدایی نه که همان دمیده دولت لحد داری تدبیر خل گور خصوصا دی لا در قلا قول خونه بکی خو برای بکنه ادی شرک چکداری لودره بمشیج امکانه بیشترن یعنی بر راست یاد رو بیشه فياتناش بربي ترسك الدولة بيها ويتربو للرجاوي كردستاني كرد به خدي هز بأبكرا بخدي تفجر بقاليشون را تكراتي دابو ناف دنيا هات ناسكرين تركيا خوازي كي تكراتي كردان بالناف دولتي ناف دولتي نكارك چينبن وناي ناسكرين أبي قبل قولن ناسكرين تقالن ناف نتوي دا چي Kürt ben خودی محبکی خود ben خودی ناسنامه کیش بیام ورن او اختور کی ورن ناسین و نه خواسته و نه خواسته چاوی ته کو کی بیا خودی گاوا تو خودی Kürt بیدر خودی ستاتوی کی من رایدار اون ودرتنم برای اون ودرتنم سروک اون ودرتنم و ben و چای ورن ناسین Türkiye و نه خواسته ایرو ودر باکرو کردستان کسی تشکر سایه ایرو شهردار متر شهرداری دا کرد بشک دستکفتی اوجی گاوا خواسته شهردار وظیفه دیگر سه باجار مزن دنیا اگوده سه دمیدن دنیا قایم تایید. دبکو اف پیواجب ریل بر ویتشتیجی بگید همان دمید. کارو بکرنا قرار کی اداره حوجز زاگون ایجاد کرد کارو بکرنا و نه که belki piştevi çarşıva zagona ku parlamento derbası ve ihtimali evcide de bici bigre ango deditin anda evcatı bu rojevi. Zuda xavne wan abin lugor xun abin. Yani azena ki jibu xavne malzeme zaten. Hayal merib kar bebke. Ama teşe godun tınıkar bir hayal Brez aktar. Kerem ki. Brez aktar zaten müjarebe eğer yani şeradari ne mesela peyviri او ام بيجن تاو زاغون قانون نيوتن غارتني ما تشيش بمسألة زاني يعني وصنابتن يعني وصاشي نويت غوتني جاز بصا بيجم وكريج بيجم يعني اما ها في aslında tertigerine yani az tebrik etmem naxazın moralaki bejim te bikevin avcıvaka kurda hatta dawiye da yani hani dibejtin haker Kurd berdana neberdana Selahattin Demirtaş bigen yüksek ta بویاوی دست دید کردنی دخوازم بکن مجارا بازارتیه جبروی yani ne usana ez bavarım ev mjara hej yani beviyavay mirov dest girtin ez bavar nakim be ser bikevitine yani dveko hen teş ben guhartin yani divan bazda xalada heker eftiş nebine yani nabitin yani ve yani legore gotunaji yani hani zanyari meji evet despeki şeradari bigen serkari xo begerin sen peyvira xo mesela rojavaji mesela dawine bu ya ki em bejinte yani de geçadan roşlata navin da bu borun azda demivedgim geçadan roşlata navin da dinamize ki kurda derxiste holida yani ev dinamizme ne be pekeki tünet bitten be fesakrina pekeki ne tünet bitten ne be em bejinte sekne devleta Türka tünet bitten İran qala roşlatikin yani kurdevi deri qal amadekariya xareveberiye o statüye dikine amadekariya lehember dagirkariya devleta İran'ı nav tevgerin nekidane
جبروی یعنی تنه نه و مثلا کرد پسکرک کرد گردایه پسکرک روشلاتا ناوین سیاست کو ام بجن تا پرگال کو حتی نها هاتنه مشاندن او پرگال تنگو هارتن دولت جو هول دارادبن شونا وان هم تشتن دیتره دکبنه جبروی سنورن دولت تنگو هارتنه دوی آویدا از باورم یعنی دولت ترکا هند پیش دیتنه خدا هند تشتا دبینن کو ام وان گاوا پیش وتا gelek kes şirovadik de hemandan bede hin kesi vaki ve şirovadik yani peşketin rojavat bejin bu regirtna vi davet hin kesi de bejin عندك الايكوتيني زمان عندك جبر بيت بيش ايوك مش فكر هذاك شكرا تنتي نيتيام عليه يعني هو التلفزيون ده باشكره وبيجي كي وتشي كي واتنه ويا دينتي كيج على كين كي كس بيجن بيجن تسرشي ونا شو بيت باور دكم كسي كوما جودار دك سير دك حمود دليوان ده شيء اف شيكو اف جمان هي دليوان ده والسليمان ده شيء بيش ويش دبين hatta çarşıva zagonlar bir kez var mevşik guman ve her hebe والله شارش بني تشكي نكابيش بني يا خيرات كي مرف رهبه مرف برلمانتو ده جيب يجري بيجم راس بيجيب يجري ومسألة كده حكيت ده بقى جو رأيته جيستي بردا على قدار في رأي بيجن كي كرت ده على قدار بن وحتى الرجع داويج بيت كده تصاكي نهض ببيشياته وتفاج ناخذ بإصرار جنيك بس هذا والله قصورنا نرن أزي وهي سياسته شاب كل خلاب كم سياسته بين فيها سياسة مدارين فيها سياسة كنينة بدنك سياسة بدنك نابه سياسة غير دنيا خوب دركه سياسة غير قطنا خوبيجه سياسة غير پیشنیاری خوبیشه تمی که کسی نه که مبرین که مگو که آماده کاریه و هیه و گویی که تاسا کم جا آماده بکنم بیشتر بیشتر تو مرجید به ناف جوا که دم مناقشه کریه مهکی بره لبدری حکومت کرد بدری چیان شخصت حکومت بدری چیان سرف مسئله دیگه گوتینگ ناتو گوتنیه نه گوت کسی نه گوت که زاگون کی بچاوی یا حکومت ذات نه بچاوی بگره چه و چه ممکنه کی جا زاگون وره گوهرتنه باشش بویا كسر فيها سريع خنايش ناي قطنا خنا بيجي از بيديشم جبر بيكي سبب جو كسي جو ناين الزمان دلي وان ده هي قطنا خناين الزمان جبر بيدي بدري سريع كرانتين الزمان اما تشتكي نكاد بيجم سبب راس كارم بيجم كي يا اجي جبدري فقريام قطنا خنا بيجم هيدا بيدنج دي بينم بريالا بيدنجيش خرد سينم تشتكي جنا بيجي بدري سر خيري به نعم هر قطنا خود بيجن خوزي بكم باش به ما زي انا قاعد تشتكي باش به فرات وجود هاي جرك كسا مبارزريا وان كريم ما تخوازم جاري كان كارم قلتي وان زياره ساعات خوش به ما في خافني يا حيدا بدم برز فاتروني بس دقيقه ما بله الشكو جمان جبر نزيكاتي وهلوست الدولة نزلاله دولة حتى انها باوريه كي ندا قالوا جواكي وقال لك نورمال شكو جمان ندا يعني شكو جمان ضد له هر كسي ده دبكه هبه لبل اف تيكوشينك 5 سال زياده ترى جاليه قال كرد هاتيه مشاندن بكذا كمازن بتيكوشينك مازن بردل مازن و سدم جي بدس خصنا وان مافو ازاديه كو قال كرد جي ابابونا كومار حتى و دمه دخوازه بدست بخه گلک دستگفتی جی هنه ل باکور جی هنه ل امبیجن ل روجاوا جی هنه لبله تشتی کو دولت نهاب کجبه کو باوریه بگلو جوا کرا چه به اف باوری یک پیشیا سیاست دموکراتیک وره وکرن جو استانداردی devje برده اگر کلوه داره ل باکور کردستان کرد برا خوشکو برانه به دولت را به ترکو کرد خوشکو برای هفن پیوسته لباکور جی لباشور جی لروجاوا جی لروجلات جی هلوست و نزیکاتی دولت لهمبری ماف آزادی گل کرد با وکی رزداری نزیک به اگر کوسانه به نکاره باوریه بده کسی و جبونا ویجی پیشیا ام بین پیشیا سیاست دموکراتیک برای وکرن گواک وره وکرن همو سیاست مدار کرد همو یک نهاد زندان آدانه همو جبوی کو دموکراتیک امبیجن روشه که دموکراسی لوی ولاتی تنه نهاد زندان آدانه گاوا کو پیشیا سیاست دموکراتیک وره وکرن باوا کی خوازایش خوان سیاست مدارنجی و دکاربن وگر نوا جواکی و سیاست هات. سپاس. برز فراتنجی گوتنا و هر داوی برنامه خلاص کنی دهیدی دمام خلاص بو.
بله از بارم دم ما کرده یعنی Evet. گوتنا هری داوی استبلی برس فراد دبم دوی کو پیشیا زمین دموکراسی بیت بگیرن یعنی زمین بر دموکراسی و بمشتن هکر او نویتن yani de xitmandine ki çebitin disa em ben lüderi Türkiye gotine xwe bejin disa rastî dadki hewan ben nabitine beguman bires aktar rasta gumaneki hela rexeketînitin tab navgel de ew guman pirin yani herkes yani bi hazaran kesa wekî bires aktar di fikritin nêzîkatiyên wasa hene lê belê yani pêvajo dema ku mirov pêvajoyê dixwînitin hundirê wê de pêvajoyê de mirov dixwînitin hen zanînên dîtirê cudatir derdikevin pêşa mirovî ji ber wê her tim davê mirov hem hêlekî gumanê mirovî hebitin ama li hêlekî jî barî zor spas. Birêz Firaten zor spas ji bo nirxandinê wê hêja her wiha soza Mehmet Emin Aktar hebû eger çarçove zagon derbikeve û rûya vegerê li we ve bibe soza çayê dabû we Çay dimiyor. Evet soza çayê dabû we çay rızgar nabitin xwarin daha xwarin ser çava dereme vekiriye demek ki nêzik ve inşallah çarçove zagon derbikeve û rêya vegerê li gelek siyasetmedarên Kurd yekî Firaten Cül Sürgûnîne vegerin welat zor spas ji bo nirxandinê we mala we spas. Bez Mehmet Emin Aktar spas ji bo nirxandinê we uzan ekran Nîvşehir TV her ji bo we vekirî û spas ji bo nirxandinê hêja birêz patronî spas ji bo nirxandinê we mala we ava berê temaşevanê hêja Emîro Şev li vê dira bi dawî dikin li ser pêşnûme qanûna ku îhtimalê vê parlamentoya Tirkiye çi nav xwe dihewîne van 15 xalan çi bû mehewda wê şîrove bikin bi mêvanê xwe re wê bînin ser ekranê we sibê di saet 8 de car din li vê stûdyoya min pêşberê we bin bi mijareke din û bi mêvanên din em ê li vê dira bin heta sibê bibînin xêrê xweşiyê de êvar baş.